Musaisia ni kwa tiane wati ndane saa bani motongo TV ngwatu ni mukamba nyeneta wa Steven Mwema karibu ndene wa kilungu cha wasiwa mwemi muthenyane wa umonde tuirama family ya kwa matinge ya wa matungulu na ne countine ya Masaku muthenyane wa umonde pese ndusike badhokanila sienda na siana mboka yaku kachombari na sindu ingi na ende kila cha maana muno ndene wa sindu izo joto shughulikia muthenyane wa umonde kita wa kitungu kana onion na ende ne joto kwetha toi ma kiucho na supermarket pa yake bandane cha mboka undu chambe ya kumaki mbeo mbaka keso tuika kitungu zetu sisi ya muthenyane wa umonde we museo ni museo we makwetata nita wa Joseph Wambale assistant manager Rama Farm na we mwemi muthoku muno ni mwemi wasisia maisha ni maku ni cha usiasia ndini wa osindu wikite kana kindu cheki kitha yo ni waku ukasegeka ti wemi kiki itha chai kika cheki kie nundu ni mwemi kindu jambe kila cha nguna ni achieved through wemi public perspective ita mwonekano lano utui na ndo ala meba yanza mambo na anagu ti wa ordinary person nige ronda consider you and ala mekutha mili lies ani mezani through mundo na ti namba mbuthu with ya utui yo the will tonduta kwa muthana with ya tina nduta miongo 5 maumete utui yo moka kuthukuma baba na through kuthukuma baba hili lezani yali umezani with ya mwonekano la ngonekana baba mwonekano ti wa ordinary ti mundu longi ya kawaida that is very great now kwa pe in terms of achievement peke ndo wa achieve kasi ya kike ka nyenti muimi kana kantia ikone na uimi ndira ke na kwata lakini nundu ni muimi ke nina fanikio ku achieve kindu chambe nita tazi umman pese ndumu 1 2 3 nikoze ni manete through wemi kino chuno kimonda onaza ne jifunite through wemi nduta ngewani yani manage maondo ele atatu wana ni manete kuliko kute mundu bayenza ote na interest ya nema okay, that is also good no twasi kendo watho for example no we say there while it with there why ndio thoko mailobi kana while there why ndio ku invest mondo ni ma kutwanga le kana sindu ngisike bathokanyo lakini we say there pando wemi wa kumisi pando wemi kendo wemi cho nengie we there for example ke ka why ndio na karienge probably ndio tha wake kwata kendo kimataze ta asset wise kiemali owithe nitabe pick up yi bandu iyo lelo buyende no mundu ma me related na nema pio kazomba kyo bandu ke komando me kala me yani sisi ndimwila ni achieved through tukeza mundu akomate kuyo wa komate kuyo ni mbebo ne bandu ekuma la balcony no kazi yako muziaki wena toiba ukuma la balcony ni maundu withe bandu yes na hiyo ndeni kusila agriculture ni through wemi na yuni okulela muika mekwithukisia hii nundu ndio mwemi ndio marketongo mundu alete amino school class 8 kana form 4 kana college kana university alete okuthi lobby yakathi umantha maisha ku na ku wokie ku na wena balcony na pe mundu endi lobby lakini ndena balcony utonwa mera kila ndo no matathia mali ban uthui ni bamuthangane be no thi mali yaki ndala bamuthangane no mata ya likabo ya mwe tume ndo withiuke wilio ndo athiuke wili pe na mali bamuthangane niki amuika mali te kulikanthi no agriculture ndo no amuika ndo no matuthe malike we mini agriculture ni opportunities ya earning give a shilling plus a day see you langu we mini wa compare to investment ilingi sibayenza aya wasisia Rama Farm ni munda munene muno kitungu kikiendete mpaka kola metho mathelele na twase kwa mundu kwenda kwi engage na wemi na ndena munda munene ni kindu kitonye kai kana kala kakwota kake kanusu o ka eithi no aye miaka kwata kindu kana lazima mande munda munene wa Rama Farm kila kitu wemi ni kutue kana payo ndo tatoneka no kakwota kaya kakaukevu kunidiwe kumana wibanda chavu kila kiumavu na kiembe kina margin ya itoro mavu ya tatazeta wina kakwota eka na ndovu ya tazi ovu te sukumavu managu mboka hizo cia seedlings na be mundu ngiwe na eka itatu cia mbeba cia bandu
wethia mundu we ubuite ka kwota yeka ukavuya sukuma ndei ukwati wa bu sukuma ni zili kamumea kama ka mbemba ka sukuma ikyo kunenga mbeza yulangu kuliko mundu wimite ka 5 6 cia mbemba kubetegemea kilo banda it depend ibanda chao kila kinkiteza se muno ni knowledge na information kwa wimi tasi for example nenda ko banda kitunguta ki wese munda kwa ni munene na wikite nesa ni lazima wese thea ni somete wimi kana thandi somete wimi nye agriculture ti ya kwandisa kwema kendo jambe no kendo wendu na exposure ndu na we wa wimi kwendo ta agronomist no man the mundu agronomist akautethese kwema nzilingi lando no thuya mundu akatumia yute Rama Farm itimba ati open kila watha ndatu kwenda kumana ngewa yani mano uke Rama Farm umyathoje noko kasoma ukaputagwa maundu eli atatu alama connect ngewa yani ma aya tuyo bumu ndatono wa kitungu munene u isindu siwila sienda into management ya munda tono wesethia kitungu ni kisio maundu ne masio like what does it take kuya munda wesethia ubwano kila wel telikani ibange ngewani andawa mumiagi ibinda thila thalite kunanda we ibinda thila yalite mungithie ibinda ila yalite tandukeze kuwekea munao wekala we mungithie yuzu ni management practice zilo walito sema na nyacio kenda mumia waku wembe we muyani no kureta biondo frequency ya kitungu kingitha guo twende twambie ila ubanda kitungu we kitungu no kitungu kana be itungu variety tofauti kitungu ve variety tofauti yuta muno wazizeta ko kwituma zako variety like anganeza ngembe yanke ani thoti na yoba ita wa Neptune F1 with ya ni ku tolerate climate chama zako na still wa kombeata kwa sitayo tabe variety lingi si be variety tofauti na ukino wa kombea variety ingi tofauti na Neptune ta Neptune ukamekuwa kaitwa kamiya basto no yikale buon as far as yeba nyau na baina mbua yeba nyau no week ikwazi tuti no ndo ni wakwe kalona myi na bau myi na kitekwa nangi na kitekwa mbiome kona kithi umiola munguthe imya lakini ndo no zambe ingi tofauti wake ko mundu anda kiba kibimina mithene ile tatu aga tikithambe yako okay so ni Neptune Neptune yo wa kontazia nyayo yeto na yikanga nenza ko so pe variety ingi tofauti mumi wale to mana kwitha no Neptune kwi variety zingi witha we usisi pe variety tofauti pe variety taino itikira waita Neptune F1 pe ngita red coat pe ngita wa makuti we depend ya wemela ba target yako target unenge male yako au maundu mamuthembo si mwale to cia nyama no tofauti shio katu ya ino ni Neptune ino ni watu tabia no ikwasi yayo ndi anange kame tukinde mea isingi no tunenge characteristics ya sino kenda kwese nto imana elengi ndo no kunenga ta isuni na kutabia yakuti yakuti ukethia itha ita kiki cha minonywa kiki ya kathangu ba uloketheta ina kathangu ka nylon ke Neptune kwa Neptune uyu na yume thangu enye lakini yakuti yembwa is soft yembwa yagwate ikwazita thuma yagwata ira izungwa yani ni toto ikwazo no bithu kambi umekego ni soft ba uloti wa kombiata Neptune na be kitumi kitona mundu asa kwa Neptune ni pandu ba yakuti kana yakuti pandu ba Neptune you know it depend na kindu kila no consider muno ni wemea pa na target yaku nao you can do target to feed ta supermarket sembanya Neptune kini kendo wendo nenga ama local consumers itabata ala no zikitungo cha vikatala so tutuka utoro ako tamino kipika kibanda ni omonde with you tuka kitungo chwe kiwesiliane lakini yecha supermarket no keka lebu shelf no na zuma ta ile taitatu kendo target ita zuma supermarket make sure wabanda Neptune kenda membo ne binda yo ya kuye bae tondo customers yoni mbola lakini ama ko ibandani yakuti ni kuma favor tondo ke bigabu kwithiothwa niko wiwe na andu elia ratu katila ngilo masiliani wibinda ya kutoka ni thiole kangu no etho bandito wendo kunenga both markets pe kitu mote nda kwitha na Neptune ya kuntwa kibandani kila kia peni ya yuta Rama Farm uka uketha targeted kwele targeted supermarkets ina local yuta ba
paiko za tula tukwase tutwa ninde banga ke size bita uko kithia alama umame manene azimo tinenga na supermarket maka yo consume lakini kati obo mazu manene tukwaza tula tuninangi tutu tunenga locals ama baiba ndani muti manenga akau niki wetha isune yo kwendeka kwa tutu ini kwa andu maibanda tutu nini kwa indo maibanda nitse wathi wethe mundu akibandani kamono zilingi 10 kana zilingi 5 kamunenga kabamuka kuani abuko lakini baya supermarket ni me yange oya kilo ni kilo kimwe 3 5 6 yo manene matesa wa kilo lakini tutu nini kibandani kazo makibandani ebikabu munenge au nenge ngolo munenge kwa sitimwe na kithiende na kwewa ko andu maibanda maenda ano manene maimetikila tondu utono thiu ta mundu wa kawaida kikwaziti nene withi kwaziti mobute kwaziti mosilingi 50 ndo ambo itikila aya na thuthi nene betu ndo ambo thathi kathela muthe nomwe wendo tilani wiye la yuba na nwesu nduthi tilana thimi na chuma lakini uko watu tano tu ingi tunini tumine chuma kemo na mwana ma supermarket kwani at the end mesa hotel wao indu ka ukethe ate pena mono member na INT consumers mo ito no kethe ata mahoteli manenange makazuma atulangu wethe mundu uzi kwa ketongo kitilanga mbezeni taile tu yundu ethe azemba niti ajuke nene kana ethe akao tilanga makwazita atano akianya ndiye zemba nya rodo nini ambio tinda atilangite kama ngina eloki yani na ko kitongo kilo banda nikitegemea na market ilo kwenda so what happens ila maybe nendo nisembinge watu ame kwa supermarket balotwa sia modela sindu sia mudembo su ila sia mina kwa vesti wa na andone mesi ya ile ngine sia tia la kana market ilo targetite ndeno sasionde what happens vitarama from kila teka marketing strategy tuwete bangite huwa tabate na tawa consider ekarejela ebaye kalelo kitungu it target itatika info ka consumers a variety to supermarket kembo na supermarket kadhaa kamia ukebanga nga mwenda kitungu evita yana muna ibina yana ndo muna ukamanenga kenda zete tuna atia ne gwacho na kendo ni bato ne ko katia ne gwa kila atia le lacho tena store eba yenye inaanze ne boti enda atika ke yake ketela soko okay na elama mina kuye kitongo kiugwe pese ndo ithina cia mwimi muno citawa post harvest losses kana wa mino ketha no kethie na beitha mbembe cia kwaro ni aflatoxin manana ne manange ka kitongo ndo aweta pe ideas to no nenga mwimi wa kitongo ku prevent post harvest losses kana wasio wa mundu amino ketha kila ndo no tabia mwimi ibange kendo yuta kitongo kele kala 3 mundani wine binda ya tutu kuibanga kinsoko ukamanda kendo ndono ya kitungu kewe na tukenda binda ya cho ya vika tukaende wacho bwisu ndinzi ya maya utono tu atiani make sure na market ibinda tu ya late ne lenge ni make sure wina bandu basio panyu benanze be bakuye kila kitonde mbachi atiala ndo ya maibanga na bandu bakuye uko jombe kibumbu bandu bamwe itina juma kimo ndo twikebu so kitungu ketho ni kiwo bandu beno thitu kitungu kithesa na enze ela storage wenda ukilitie kana uyangara na bala uyeno poko yakosa after 3 months kana be onduke kawa kila kika pe numba store so beti baya ya waya no likilanze be yulo nandi kana kendo ba itone ko kunia ma alama kunia mama konge ukala nya uno zazo mi kendo be utiti umela bandu be kiumela bandu makunia zuma makonge mi kunda kaluku ndo ida kitongo cha kwena vinda ya za muno ni muvyano ndo kwenda no na ito to mothio muone ndo twelesia ndo kitongo kibanda wa mpaka ukathio ketha nani musaisia kiuki kilungu chambe cha wasia wa mwimi Mutongo TV ngwatani ya mukamba twende na kuema kitongo twithio muone mukuve na ntukite ingi
Kwezia Mutongo TV ngwatanya mukamba kilungu cha keli cha wasia wa muimi na indi twende na kwima kitungu twithithio muone watwelesia maundu mebata ma market undu wala na sia market ukesethia ni wa bangithia market na undu walitosa kwa mbeu nundu wa kutwa supermarket na nundu wa kutwa kwa andona ma ibanda so what happens ila mundu wa kitungu na sio kasi akoma ni abumbingi wesethia season isu ando ndema za koma emite kitungu yuta ondu ni nakuya kesi cia muthike wethia na mundu ma muthe mbozu wembo wina storage facility nzio ambothi wie kitungu cha kubuneza kietele ndono ya zioba we umezi ando endo manenge mali okay aya no ilo kuima kitungu we in a position okesethia asasi on then umite kitungu kana umasia ebinde na okesethia for example etha kimina miratu okesethia wina kimocha muyo mwecha mielecha miratu nikenda umasia ebinde yonde onenga supermarket andu ebinde yonde kana we mao imwe pala ukumile nebo umanenge ithieta rama farm kila tekite tuta pe kitungu keke baba nebe kinge bambe itianete na mwe yumwe yokethia keke thumwa kithi ndono pekingi ke bandu kiki kya thitu no etina mwe yumwe kingi chume ba with there bena continuous supply male tike kalati munengete kachumbari no mwe so importance kana umuhimu wake ukwa muhimu ulokuwema ni chao umuhimu wake une of late o matuko ni ku dictate ndono ya groceries mbamba ka yithito ina thina tondo tabute na nazia mwe wa 10 kembu ya manana mwe wa 10 no mwe kembu ya manana ndo the December timachina ka ayo kaya bika bandu wethia ku dictate undu market undu kendwa ile na vitha utakita mwatime kitungu kitianite wizethia tena continuous supplies ila kuingana mali thivo ila kuzio mali thivo zethia ti ukopu na yebinda na ila kwe mathoa mathuku kwe kawata na no pabike bandu kesethia undu thoa wa kitungu kuma ukata undu tunga mbesa ila utumite ni mane zilingi ndo aje zilingi kathitilika bebina ona da uwe wambe zianata ona bebina no wendo koza no we invest ta azid ndukwa zandumu lakini bebina yuta ne mano ka ogethia we ilele ta zilingi 10 bebina kwezo mizilingi mba utaze umye zilingi 50 yona kendo yethe yangina kendo we invested ta 50,000 na we target it 500,000 bebina yizo the yizo ka ba yana kana miongo maana ile ita sometimes investment ya munda ni 8 times 3 wow. Input as far as we invest we makendo kezio wakinenga attention wakizobia mali nzio baizu no mweka ku disappoint na yue input itegemea profit lo kwa itegemea na input lo kwikia kwe expenses ila otomia nikenda we say there ni wa minimize expenses na wa maximize profit kana ni wala mbeza ila otomia nikenda we say there ni wongela baita wako mundu pay strategy mundu otomia mundu ekara nikenda we say there na atomia mbeza mbinge mundani nikenda kato ilo kwesota we say there mbinge siasyo ni baita yukila tega bata rama farm no uwemi bane munene kuba tazita fertilizer akarandawa to wine bulk no ta mwa imeta kazi yokanini wa the agrovet yuto katalo kamwe athoa wako with you la kuita rama farm kila tega tosa in bulk ukaenda kwa watawende tobu kwa agrovet yaku wezevu mathoa wao in retail mathoa methe yango zinenzi mwela tutumite ya tuizeta maximize profit kila kingine resources ila utumika tabamu ndani ita fertilizer tu wata vo toza wa locally izuni nzemo ya kutila cost ya production na kendo izindu si utumika bamu ndani ndo ati for the cheapest aya mpe andwange mai market ngo around we tuyana tu mai mete kitungu ba pe atu imionga lekwe mai mete kitungu lakini wa kombea output yona ito tete bwara tiyo langu bani ni patona ko kesethia pe mundu ngi wemete kindu kila wemete pandu bangi na no kila kelelie no akile kelele to an extent uketha ni cha affect ke cha kuke mundani ni yape ni yuto no tokethia ta wina kitu pe mundu wa kwina kitungu na ndakisovete chanza zia mundu dozu kuma kwake ukela ukite kwa ngaliko ya kwako simba asethi ulumono na jo taituta rama farm jo kitumi uko na kuwiyo ntekete net Unit yesu mbwa kendo beka mtutu kemba kuma kwa mutu iko lukite kokite kethia na net yesu koto lukila ndi no twezi kwambata ko yolo chances yako kungaya kathi about 3 meters is very low okay kuka maintain ya bandi aka thono kaka kilabu
kukwiti na mukunele ndawa kabitono kaka kila kabika mundani ikyo tandi kwenda ndawa ati na mechanism cia IPM kala kazi ndawa eta nakakwati aikwato ni mitewesu kailuma na ine tite kite kuku kwa kabinde tika la ine timbeno kamikuna ndawa amabe kama ngo kite ka kwato ne tizu kathi kendo ke kana kwato ne tizu akyo katana mbio cia na kana kaenda ukop ka adapt kwikala kunetili kaikuno ndawa kaitande kwa kaithelela bau bithia kaina vika ngali kwa ku uimi wa jirani no to na ku affect mwene willingness no ikumirie mu ni ukumilie mu ndani tene kwa kuno wembo kunanzi ndawa neza maundu wikite neza lakini ndona yake ya wiyo katikati ya mutoi waku batisi zia ya mutoi guka kwa mutoi tesi yani hata yue wema consider kau mutoi no akuinoche aya kitungui itaba upande pesa zianata kitungu kiki na eka 12 eka 12 sia kitungu eka 12 sia kitungu wow na ite ne baba lakini byo kingi ngale eka na ipe kingi bandu eka omwe izuni latetia ni tu gata zaidi ba ebinda ya soko tinengelele mali kwibinda kwati ebinda na izo sio ndikathi sio ndesikathi no mutirangile maziliani kachumbare no so ni gole you ando madhoa eka 12 sia kitungu igathelata team market strategy we wange tata ki market so yutasi nise umai eke 12 we kwebindana ata kiso thela with mwayumoto mwayile wale tembo minute lakini munomo yuta eka 12 maximum within mwayumwe kitungoju ale tembo umze mundani na saizu kila kingine kila unyo watu yandu kana nikela mesia yuta para mafamu kwana nondo tembo ate vangete makita akweyese yuta auto specific supermarket matu maloli mota thanda tume banzi yani mati yani yutume maloli tathanda tu baba within suma ile suma itatu kitungo keju malile chake supermarket ukethia no those loli imajejoka tona be supermarket zoza maloli ile atatu na itwa ithi itwa na within juma kimo maitwa makuya kwa maleta yao leka esatu kengi zokitimi wandie ya mwika wao mundani penalty na depending na ikendo kila umyavundo kebwana depending na kila umyavundo kiana so itasi kwa eka yu utona kwiki ya kitungu chanata komwe no ilika mubuko omwe mtazi ta Neptune F1 obande mubuko omwe kilo kemo 30 komu kwa kilo kemo ko bawa ile kwetho bandete eka kilo 14 pate bandete kilo 14 kilo 14 kilo 10 with that exactly kilo kemwe ni kilo kemwe na kaindo no utazi kilo kemwe na gram tayana yimwe 50 with kilo kemwe kiuthonoka depending na space ni la wikite aya na utona kwetha inyene na makitungu ta 1 acre ni expect ko kwa mbeza tasiana yeye kauka depend na market weather wile rondo ne na kweza ngino thia ukethia ndu mukwe na kiboko kana ndu thia kwe katunenge yu ibindela ndo no kuthuku na la kusio yuta ela kusio tazi taya kwa pote azie unenge kilo tani 12 yuta weather baezoko tazi ndo no kilo kimo kiuma silingi 50 yeka 1200 kilo 10 tani 12 times 50 uzu ni ku dictate yawe kwata chao bae bila kuthuku rona thia kilo kimo kiuma na ikithia ikafika silingi 30 umya ko mondo umya kilo tani 12 30 uzu times by tani 12 ni ku taje kila uthi kwata ngale kwa sasa hizo ni vikira million sio bandu bau tin besa ndogo no besa to mo diba we boneleli kwa eko so endo banga muno no abande ko mwe nawe ko chumwa minoketha idia yoka na kindu kina mawana eko mwa kitungu no wendo koka tiri ala yimwe tira yimwe enda uko mala ile sakalaka nivyo labda kaka iko no hiyo koka ko lakini kaka mawana ndikwatha komwe ndi labda ongelangite iyeka no ongelanga eka na kendo eka iyongelekanga endo manenge maonenge ka loan yo matone kilo matona nundu twasia twike sabu ya wasia ni 50 per kg na ni tan 12 izo sio kangilima na thantatu izo ngilima na lako sio na wewe sasa ni tumire chao utone the expenditure ya kuthi utazie mana ile ya 50 kana mana 3 la wathi mono okay sasa ndiye mwana utalelo ni mana 3
mama ya motial nikenda na thingi no ka wicethia yuto no se la kaindo kana banga yucho kitimiwe na kwe enda uke ya laingi enda uke na ndoka ndaze mala tana na kendo mbeze zuni wiyete bantu ndaze ngilizu mana rado endo kama na izuti 1.2 beteke menda kosa ke bato soka pe mundu ikese endo kaindo bora niko thie bora ge kyo loko modege mabaga enda kabike matakutha ka enda kesugioni tala ilovi matako kaende supermarket kumantha market kaende no mantha market so kitungui ni tubuya kana imbe otwa kuita ba mindoni mundani kitungui tubuya tarama famu itu ni tutezo byasia kibuyo tawa mbeu tukateke buya baba ike kala muthangani kikala kibuyo kikala pa muthangani tukikala mithenya miongwena kibu muthangani chamino mina mithenya miongwena gwe tuma cia nasareni tukateka transplant tukabanda po wende na niki uprefer kuyikia nasari ya kitunguu na ndo nda kuyikia nasari ya nana na wazizeta maintenance cost maintenance cost ya nasari ya nana ithi ulwango muno wakwambia na maintenance cost ya kitunguu niki ita kitunguu ndawa ila ukuna neto ya kitunguu timbai tia bifida ndiadi tu nana nadhani ya bifida the bodwanga ngusu the kuzanga ngusu muno wakwambia tu kitunguu kwicho kitu misangite cia tukona bandu ba tinenga liko ye no tie ya no ito orondu kiboko cha ngalama ya kwithiki ya kibuyo cha kitunguu yithiango wakwambia tu ya nana so kikala kibuyo ni 40 days na witwa mundani na mino twa mundani na kikala vindana to isoka mitina mi tatu wale temba window no tina mi tatu okay tutavye yo lwa management kukiso ya kitunguu kila teka itu tarama farm it make sure in every kwa jumu itina katika twa mithina monza nita kuna ndawa mala ile ita ito bae tu kuna ndawa wa kele na wakana mwizo ni acha poito kuna ndawa ya mbaa ndawa ya midudu na fertilizer wa mato mbaa ni kukwato ni kitunguu na chake kwa roemba inagwa yuno nataka kuito ni yie man with ya mono so kitunguu cha kwa ni mbaa kikara kimya zetu ndo ta ona yumia kaendo ka white bai tuni tuthire kambio bendo ka kambio ikatuka ya white na thambio ya the viet ona gwata ya kunwela ndawa ya kumye thia na wese na yetu ni to the kwithie kwazi itutamina kuvie kwazi thela imantie kwazi rathi baya ndithi mbethe kwazi da kwendesi na yu weka hata nikendai pe debate nene ya residue ya pesticide kana ndawa kutia lanthini wa kitunguu kana matunda mamindo mazungu ana zindu inge twesa weka hata nikenda wesethia kitunguu kiu witwa mundani ni safe na kutika una kunanda wa muno kila tika ita tarama farm nitinenga ita ta mina tivila mi tuna kutavia itinenga ivi na theta wa QRI chum kitunguu geto katika kitilela ke utika ko kinyithia na tethia ko ke kuna ndawa kwe vinda ya si umwaile ivi na ya si umwaile kenda be residue kana be material yumanda wa material ite bandu nimekume vinda za with si umwaiswile okay netwa mina ni watu leze sindu cia bata muno yulwa kitunguu mpaka twamana utona kwata mbesi na ata so mundu wenda kukwatia atona kukwatia wenda kuongwata no nina namba ya simu ila ni 0728 87 8656 na Facebook tuna page ya Rama Farm Supplies Limited, TikTok tuna page kwetu Rama Farm Supplies Limited na Instagram tuna account ya Rama Farm Supplies Limited no tukwate through avenue hizo moyo muno karibu musaisia mutongo TV ngwati ya mukamba neta wa Steven Mwema twavika muthi wa kilungu cha umundi cha wasewa mwemi twitha nenge konane kwa mwi